Reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu, tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko tuba turi kwibanda ku makuru harimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri wowe rero waba udukurikiye aho waba uherereye hose, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka twihute cyane mu mbabarire tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ikiri kuhavugwa kuri ubu ngubu. Ni mu gihe rero u Rwanda na Kongo bitameranye neza, umutekano ntumeze neza. Ibi byatangiye ubwo M23 yagabaga ibitero cyangwa se yatangiraga kugaba ibitero ku ngabo za leta ya Kongo FARDC. Ni urugamba ndetse rwahuje izi mpande zombi, umutwe wa M23 usakiranya n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse igisirikare cya Kongo FARDC cyari gifite n'abafatanyabikorwa, harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, ingabo zitandukanye ndetse n'imitwe itwara intwaro irimo na Wazalendo. Kuri ubu rero biri kuvuga ko haba hagiye kuba akaga gakomeye mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zigeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni akaga kaba gashobora kugwira perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uraza gusobanukirwa ese zaba zigiye gukora iki, niyo mpamvu ishobora gutuma izi ngabo za RDF cyangwa se za leta y'u Rwanda yatuma zijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru turaza kugaruka n'ubundi kuyavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano w'u Rwanda na Kongo, aho kuri ubu ngubu biri kuvuga ko nyine intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo ndetse n'iza Angola zaba zishobora kongera guhura. Mu kanya turaza kugaruka tuyarambure, mwese muze kuyumva ku buryo burambuye. Munyemere tuyaherere ko yemera avuga ko ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zishobora kujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushaka umutekano w'u Rwanda n'abaturage b'u Rwanda. Ese niye mpamvu igiye gutuma ingabo z'u Rwanda zaba zakisanga ku butaka bwa Kongo? Ni mu gihe mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba agiye kongera gutuza abajenosideri cyangwa se abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Kuri ubu rero biravuga ko muri abangaba barimo kuvuga ko bashobora gutuzwa na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, barimo Kapiteni Sagahutu Innocent, hakazamo Nzuwonemeye François Xavier, hakazamo ndetse na Mugiraneza Prosperi, hakazamo Nteziryayo Alphonse, Ntagerura Andre ndetse na Zigiranyirazo Oprote. Aba rero bakaba ari bamwe mu bagenosideri cyangwa se bakaba bari mu basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Abasesengura rero ibya politiki cyangwa se abasesenguzi mu bya politiki bagaruka kuri izi ngingo, bakavuga ko mu gihe nyine Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeze ibi bikorwa byo gushaka gucumbikira aba bagenosideri bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, byaba biri kugaragara nk'ikibazo gikomeye ku Rwanda, kuko aba bahangayikije cyangwa se baba bateje impungenge kuri leta y'u Rwanda. Turabizi neza cyane ko abari muri FDLR bakomeje kugambirira gutera u Rwanda, ndetse banabivuze kenshi bikavuga ko nyine bashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni mu gihe rero kuri ubu ngubu biri kuvuga ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabicumbikiye cyangwa se yaba yemeje gutuza abangaba, bizatuma umutekano ukomeza kuzamba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko byumvikanye rero mu minsi ishize nibwo hamenyekanye umugambi wa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wo kwakira mu gihugu cye Abanyarwanda 6. Aba rero bakaba barahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, nk'uko twabagarutseho mu kanya. Kugira ngo rero uwo mugambi umenyekane, bivuga ko ari uko hari inyandiko yashyizwe ahagaragara cyangwa se yashyizweho umukono n'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Anthony Nkinzo Kamore. Ibi rero byaje gutuma nyine aya makuru ashyirwa ahagaragara ndetse aranamenyekana, biza guteza impagarara. Kuri ubu rero biravuga ko u Rwanda mu gihe ibingibi byashyirwa mu bikorwa narwo rwasigasira umutekano ndetse warwo ndetse n'uw'abaturage b'u Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Gatete rero mu kiganiro The Long Form na Sani Ntayombya
yasobanuye ko Tshisekedi atari ukwibeshya mu guha rugari abajenosideri kuri iyi myumvire ye isanzwe ari uko u Rwanda ari igihugu kiyobowe n'abatutsi, ko bityo abahutu ngo bazakoranira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanyuma bakarugabaho cyangwa se bagakuraho ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda. Ibi rero bizatuma ingabo z'u Rwanda rwose zitakihanganira ibi, ndetse byanatuma nabo berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakuraho cyangwa se bakaba mu rwego rwo gushaka umutekano. Gatete yasobanuye ko usesenguye neza impamvu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yiyegereje aba bantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, ndetse ari uko umutwe wa FDLR utangiye gucika intege, utagifite abantu bakuru ngo bashobora nyine kuba doko cyangwa se bakomeza kugaba ibitero cyangwa se bakomeza kuyobora uyu mutwe wa FDLR. Kuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo kuba abayobozi ba FDLR bari bafite ingengabitekerezo barishwe. Kuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo kuba abayobozi ba FDLR bari bafite ingengabitekerezo barishwe, yisanze agomba gushaka abandi bafite izo ntekerezo ku buryo bazavuga imvugo zihembera urwango, nk'uko nyine bikomeje kugenda bitangazwa kuri ubu. Rero biri kuvuga ko nyine kuko aba bato bari kurwana batagitsindwa na M23, ngo Tshisekedi ngo yumva ko igikenewe ari ugushaka abantu bafite ingengabitekerezo bashobora kubegera bakabumvisha ko bagomba kurwana bagatera u Rwanda. Ku wa 19 Kanama 2024, Jean-Luc yanditse ubutumwa burebure ku rukuta rwa Twitter agaragaza ko FDLR atari ikibazo ku mutekano w'akarere n'u Rwanda. U Rwanda rwabonye ibaruwa isohotse rubwira umuhuza wa Angola ruti turi kugerageza gushaka uburyo twagera ku mahoro, ariko aba bantu ibi nibyo bari gukora. Umuhuza abaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bati oya ntacyo twakoze. Rubaza urwego rwasigariyeho urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ruti yego twabonye ibaruwa ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore kopi. U Rwanda rubaza Nigeri, nayo iti yego. Ibi rero biri gutera impungenge zikomeye ku mutekano w'u Rwanda, ndetse ibi bishobora no kuzambya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Kuri ubu rero biri kwibazwa mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zisanze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ese uyu muriro Antoine Felix Tshisekedi yaba agiye kwirahuriraho yazawukizwa n'iya hehe? Ni amakuru yakomeje kugenda yibazwaho n'abanyapolitike batandukanye, ndetse binavugwa ko nyine mu gihe zaba zihageze Antoine Felix Tshisekedi yaba afite ibibazo bikomeye. Reka rero dusoreze ku makuru avuga ko guverinoma ya Angola iteganya ko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'abaminisitiri zizongera guhurira i Rwanda mu mwaka wa mu Kwakira 2024, ndetse ngo zinoze uburyo bwo kugarura amahoro n'umutekano mu karere no kuzahura umubano. Izi ntumwa ziheruka i Rwanda tariki ya 14 Nzeri 2024, ubwo zananirwaga kumvikana ku buryo buhuriweho bwateguwe bwo gusenya umutwe wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kuri uyu wa 30 Nzeri 2024 yatangaje ko u Rwanda na Angola byemeye uburyo bw'ibiganiro, ariko mugenzi we wo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner arabyanga cyangwa se arabihakana. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye kandi ko Minisitiri Kayikwamba yanze ko haba indi nama ihuza inzobere mu iperereza yagombaga kuba kwa 30 Nzeri niya mbere ukwakira 2024 hakaba hari kuganirwa birambuye ku igenamigambi ryo gusenya umutwe wa FDLR. Nduhungirehe kandi yavuze ko uburyo buhuriweho bwashyigikiwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola n'u Rwanda, ariko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabyanze ndetse ananga igitekerezo cy'umuhuza cy'uko inzobere zongera guhura kuri tariki ya 30 Nzeri kugeza ku ya mbere ukwakira 2024 kugira ngo ziganire ibirambuye kuri ibyo bikorwa. Ambasaderi wa Angola mu muryango w'abibumbye Francisco José da Cruz kuri uyu wa 30 Nzeri yamenyesheje akanama kabo gashinzwe umutekano ko mu gice cya mbere cy'ukwakira 2024 intumwa z'ibi bihugu byombi zizongera guhura. Ambasaderi da Cruz yahamije ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Antoine Felix Tshisekedi bafite ubushake bwo kugera ku masezerano y'amahoro ndetse no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Reka rero mbashimire mwe mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Twongere mu kanya mu makuru yacu ku buryo burambuye ndetse tuze kugera ku yabagezaho, ntimuze kujya kure y'inyakiramajwi zanyu cyangwa se ku mihoro wacu wa YouTube.